Deputy Speaker, Home Department, Trang Hian, Hoite Tenkan Chukloranga, Tukinakan Media, BSF, Mizoram, Mizo Tlangval, Titan, Kanzukil, Ha, Mizo Nilo, Residential Certificate, Nasi, Mi Pariat, and Lud Veni, Tika, who achieve an Laura Takanin, Aron Siaka viral Sota. Susukan MSU lampang te poin alongai poi moa alai hi and so if you look at me staff selection commission hi recruitment ron tituber anni BSF kherlo po hi anron ti lama ta chuan mi pariat mai ni lovin mi som ni panga hian residential certificate nein tam ber chu mual veng tlang lom anin tiani chu tun maya thil an khiat thar ni lovin sang ni le som ni le pali zun tha adai to khanin FIR hi thelu ania khami an residential certificate lo pe chuak tu nia anpu ADC Aizol DC office ami tengai khan Aizol police station na FIR an thelu ta ti chuan an han investigate ngata Kutlang Fluai to te, local council Fluai to te, le aveng mi te, nen an dap khan mi som ni panga te kha, an om na hiat an ni talovani. Lang nuam, pon om lova, mundanga po an om chuang lova, force document mang khan, residential certificate kha an lo po chopani ti kariat ania. Chu emi staff selection commission ahian, riatir le ni in, an ni ho kha an na changin an ban ta vekani ti report kan donga chu tun nuwa hetiang hi awm zel to lo nan kan film khurtlan anga maya tuna territorial army lak tura po hian kan sarkar po hianin department te mai baka kan MLA sa omtak lieutenant colonel Clement Lalming thanga hi lo boy pui turin thom ngai turin in char sa kan daringon maya chuanin an Aadhaar card tivel mai ni lovin ration card thil tel vek turin kan demand ta nge ni tiang om le to lo na tur hian chuwang chuanin ration card atel kha chuanin an identity kha achian le zual don awang tiang chuan kan beya tianga loin ze ru krang tum document diklo te ne na ma lo la thin hi aven sen ani lo ma ro chu e bengwar tlang ilangin tiang yang kan switch focus e don ne ti ka kan soi masadua tin ramri chungchanga mauchar VC2 area zunjam kem vel biakla bru hovin tin samruk me munvel lai an vati kha voina country so ania engti siang ni amauchar VC te po hianin khatiang thil thleng te chu sarkara hian DC ne na temo an lo hril vat lo o ka tia scholarship DC te po inan thre hau lo mai ni Deputy Speaker mauchar nervin sai pun chu nia DC ne na an lo thlen thap na jok copy kan dong ani Home Minister pon dong mai the DC an lo thelu to DC scholarship pa voin ani karing ka voin til ania chu amuna DC le SP hi tu nan thang me ka an signal te thalova chu wang chuan report thian la ron thelu lova amuna an kal phot maya chu chuan in chin chang chiang zokin an ron thlen anga atul dan angin hai chu kan bo zui vat anga kan hriat agin in thlan dona piak hian khulai bor vela an candidate te khuanin Mizoram ton ngam ni khu vote ka ching de voinan hria ni turania boina ron siam maya an in thlang don me ka ramri a boina kan nei le hi chu kan lo in ring sa de hrim amaro chu Assam Chief Minister nen te kan in be pop renga atu ma in boina siam lo tur state square i mente nang ti hi a sarkar ang pialama kan pani po kan in kar kan thutlung ania har sadaom chuan Chief Minister level apo chu kan lo soi zui anga ku an in thlang dona an in thlanna te po minon pui ve te po ron ti ve ne a chu tiang chuan relation thatak kan nia kan boi lian lo tura ngai phot ilang a tha ange chuan ramri hung chungchang hian sarkar ma sa khan Myanmar ne na kan in kar ramri hi hung ni ro se ti resolution kha lo pass to chu wang chu nge ni he central in
kan sarkar le kan central way met kan do dal sungin ron ti lui antuma kan rem ti nai ro chu kan pe thei lova cabinet decision po ka su turin min tia ma ro chu kan su thei lova hei chu kan tia a subject hi central subject ania kan thu nei na ani lo wangin an ron ti lui kha chuan kan dal thei chuang lova amara chu tun hai hian kan governor nen te po kan soi du na governor hian ngai dan sang tun hai hian ania hetia a physical fencing bur ni lo hian virtual fencing hi irot te anga tia ti chuan virtual fencing nei turin a project te po kha an siama tuna hian governor secretary hi delhi thang mek ani mai thei ka hria sual lo chuan home secretary nen anjuk soi du nona chu tianga virtual fencing te ani thei kha chuanin aji om dona ma ro chu a hau tak deuh hlek don ani chu akal chhozel dan tur ani anga in ramri a hian buaina alo omani point kan nam isu ania kan opposition leader in soyang khan elai hi chuan rual thapake kan pen tlan sel hi atrul tun ma point rual takin na chang chuan ke kan pen a chang ro chuan in beina kan mang boka tuna tang hi chuan nam isu ai chuan in kan zawai hianin okhat nei theizel turin kan riru siamilati kha kan soidu a tin sarkar masahuna village household registration bill lo pass to kha India president assent ngai ania wangin tikhan awam tangar maya kan sarkar tiratang khanin kan han ngai vena a chuan home minister nen kan soidu na home minister chuan in home secretary tu na Manipur governor ni ta khi a ko phia ta chuan in panin I relo chuan a ruma ba pheula aba ki chu fe soidun tamai cheu atia kan soidun le ta chuan president khanin pom theilo kha alo nga maya heng hi instead thu nei na ni lova central thu nei na indai nem lu tuka heng hi a tharin ron tile mai ru antia ma se ke khanin ngoro adik lo inti lai te chumin thriula chu lai chu kan ron siam thamayang a bullet tanga han tran le tur chuanin huna du rei mai tuna hey biometric recording in hanti identification in hanti Myanmar lama kan unaw te ho han chin che inti te po hi he village registration hi chu lo nei to ni la angai lo ni mai tur hiania khotin hian in chung kotin kha kan record anga hei chu ma na tangin lan le upahun lai tangin khochiar kan nia kan record thlap thin ani chu tiang nam chu kan nia e ko thana pon pem don chuan ko than le kha an la chu ko than le kha tel lo chuan an ba pem na ko than khan alo dong song thei mi alo ang khan emi hi chu nei thei langin tikhan khopa kha ta tanga danga pem don kan certificate khangai selanga kan si nga hian mi in jep ru anom thei don lowa a thalu tu kani kha bil kha ma sengin indorna kal chhozela atlema song hanti dang lama thamai thei khani min riat pui talova withdraw mai ro indu le tharin ron tile zok ro antia tun hian kan withdraw ta a tharin kan la duang le tura kan in ngai ani tin vaireng te le laila purin kar kan in ti boina thin lai ku khomi jungle welfare ho khwan kan area min rin lu sang mai ro ti chuan in buffer zone in kara omanga in ti boi lo phanga thanga ti rokna asiama min ron mu ma te ron siama chu kainin kan ram kan ti chin te laila pur lam kachar lamina kan ram an ti chin te po la hek ve in jungle welfare school area khan in extension tan man mai ni se ti rot na kha aron soya Assam chief minister nen kan soidun to official name lovin atrapian ang chu buffer zone kan lo nia kan in ti boy khat pa na ni ti chuan atravio lo mani kan ti du na amaro chu initiative ron la ro ukatia an ron la lem chuang lo tun thleng hianin kaini lamin kan zuk ti sek chuang bik lova tiang chuan in thukal lai angreng chuan kulai khola omani ti ka kan soidu in DPN AR khan kan member tren khan ale piker DPN AR khan aikal soinom na de ule ti le lo mai han rot thuak na kha om dewa India rama hian khoya ma aikal hi an la lo kani Mizoram te chau hian ania tin dan ve chan tur hi om mia lo wa chun han ka pakhat po om lo ni aikal lak theina tur India ram dan hian chu wang chuan hei chu dan lo ania bangin sarkarin ti that atuma ati thammeka aziam viau to in nuk dok le song deuh emo adul deuh song emo kan ro rel na hi chuan soilo hi athamang kan ti dewa tin MPSC tun na ya nan la tung sang kha ama ber kha in withdraw
chu wang chuan alut chuang lo ama kha abang thova soi tam ngai lo ngai ta mai ila athat kan ringa separate gather chung sang hi asak khop mai achan chu kan all India service ho zong zong hian lai Mizoram om emo central lama om emo atua ma hianin min tu puilo vek ani Mizoram gather te lo ama khan pa oma thoyama transfer theilawa an service chung zong an om mai tur kha an du tlat lo mai kolaya central minister bulatol ho a senior officer zong zong ko adu lo an wang hianin asak ve khop mai hi chu engtin emo state pani khat ne na in combine na ti dan hi ngai toilangin ti in chief minister ne na te pe chuan ni tran tlang ti in dio letter te suka thon to atra khop mai an ti ve a chu tianga ke mani mal mai lo dewa kan som pui tur ne amal ringot ti chuan min pe ki ari nom chi alwa chu tiang zonga state pakhat emo patni emo pathum emo chu tianga in trom tura kan ti te po chu a thamai thei ani then Indian PA hian kan lut chho lenga hei kan home minister malak ngain tho le ka le tho thana pu speaker tlong te kan kal chuan kan session zo to dona chumi tu tho le zi nga chuan bul kan tran to dona sam rifle ram putlak na hi tu tho pui nen kan check tran dona ni hong pui hi extension hi kan thok ngal to dona ta chuan chu nga sonin vanapa hall lian tak kan son pei dona tin dona sam rifle area kan hanti helai bi ka hiam mun dang tel lo hian helai kan han ko ber hi la mo le re ti mayang hemi ya za som rukhi green area da kan tumani za som ni ro hi chu til tru leng engemo lo thai lo om ve selang ti ani chu mi ran chuanin kan NGO te le political party zong song om khomin advisory committee kan dina chumina kan rel chu ania chu tiang chuan malak anidona etianga kut kan han thlak tran thei tur hi alom bom kan tia kan fel big wang po ani lova ahun hi kan tong ani ve maya kan in ngaya davida po khan temple kha sakachak em maya ma se nang zong ti khan ni dewa afa pa khan asata khan ya ka tiang de te po khan ni mana chuan engwangin elaya hianin vaibel cha som nga pathum point panga paruki tu na yan kananda phota sonai azol pui kutan thak ma sang ne to kada tam tru khan kan thok man chuang lova chuwang chuan kan tho ne in ang tur kan mamong zel khan poisa hi chu kan pek bel mai don ani tin tu tenemo solai chung so anron dil le china ko ranang te pol ang te poin rondil deal na lo lu le china ma ro chu advisory committee nung ber khan eng deal na ma hi pom tho lo tur eng ang deal na po lo lu le selang agenda ron chop to reng su min ti ya chu wang chuan solai so deal thiang to lo ni chu mi mal le po song in lo shei langin ron deal pom ma seng in agenda kan put up don to chuang lo tu tan ma han po he kha kan phal to don chuang lo ani solai kan develop dan tur kal phung chu NGO zong zong le party tinina kan rel tlan ni kan hretlang turangai la chip chir kha puna ka soi talo ilangin mara chu har san na kan nei chu Assam Rifle Mandir so anita so lai so prime minister ne na memorandum an lo zuk thelu ta te tiang sa khomun hum hal na dan te kha alo om si kami to san khanin hi chu a che vela om hindu homina Assam Rifle po ni lo civilian ho in khom na kan ban ani ti in an lo zuk thelu ta a minister point phone in miron benge a lo ngai poi mote atia elai area hi an chu san ram min hlan to ram ania an ram an to lo an ram ani to heta pathian betrin ho jong chu zo ko sang an son vek to ei chu soi bo chi ni to lo anga ka ti ve dewa ti chuan an ma ni ho kan khowa bur khali ho salai welfare ho kha in memorandum hi withdraw le te thadakin in biang in withdraw lo chuan in biak hi a thei lo wang kan tia thadakin an withdraw ve ti chuan mun dang min zon sakru an tia kulai Assam Rifle commandant Banglasir temple lampang debber so lai oi panga te sonin lok house ra sonin kan han ena elai pe ilang kan han tia ti chuan an ni pon lom via wa amaro chu atui khwal khotlang khan
lo du lo vele ta ba ka Salvation Army ziakin complain an thelu ta chan ne nei nai lu tu anti vele ta sia ni chuan tu en ti ngai na heloin kan oma mania an Director General ne na khanin zo ko sang ason sonila kan sak meng chu ka tia kan nei der to lo ti le boxia la nei lo chu ni se all de tur nga lo nei man to boxia ti chuanin khalaya an dei ti bera kha an ba biak bera kha khoi son thiang mi lo ania mandir danga poda thiang mi lo ama pol mandira kherlo chuan da thiang mi lo khalo ni vesia a boi tha khomya khoi ange kan da ta kan ti tu na chuan kan la ngai tu thiam lova kan son tumna alo rem chang lo le zel sia aya mitimim so lailum lai taka sonin om deu reng mai te angai adon mani te kan ti rum ani yang chuan ngai tu na kan sen tan zel turin kan ri ruwa vong tlang ta ila atha in ka ringa tin IMC in tlan hi nia ahun te po sei an ahun taka kan in thlang lo te hian kan an pot fa na chan chu ba se son te nei tur kan ya wang hian an in thlan ma kha boi thak thei don a fiat na om wang te po ani mai thei hi chu election commission lam thu ania in than hi kan po nei le min soi sela kan po lat le min soi sel box ya ti ngai na tak poi wang khom mai po speaker PIC a hian an lu tila hei tun lai hian in kun na top group a hian in kan soi khom china tun na thing thang duang an ti polonia hi an fa khop mai a kum khata fit som thum te tlin thei ta chu zai tan hian na that ne chu a chang mi lova ruwa tu ya don lo son tlo em tho mai sia a zang box sia hemi an chi na muna hian tui na pung tlat an ti ni ka kor sira ka tui khur kum chu ti zat lo kang to chu polonia ka han ching hei alo om le ta tia ataka khatianga chiang taka soi thei kha an om nual maya hei hi soil lam department chan te poni thenga forest te poni thenga voi ne soi rem changa mang ta tho ilangin tui na lam bang kha PHE poina concern tho wangin ei chu MGN scientific de wa approve dan hi mithiam ten zong ta selangin a tha ni chuan he thing hi ching tam ta ilangin ti chuan kan ram tui na kan ti pung theyanga ngo siam na lo ni bok nga thot viau kan ring ani rainwater harvesting war tur hian mi pui hi war taken in zir tirila mani bial theu he tingtlang ani mo papui chung ani mo ruwa tam tok pathianin min pe a khol na kan nei tam lo wang me tui har sa kan nia a khol na sing chu nei langin kan har sa don lo hi chung patin hian ngai poi moi lang ti kha kan soi du tin an budget chung chang te kha kan han soya nia PHE hi committed liability kan ti nga ber department khan nia sai nuam lo viawa katiang kha nu chia to lo ram hi kan du officer ten an thu nei na an man sual awanga lo thleng ani hei tam tak hi politician te mo por po ani em lo chuan kan official te po film kursela ke ni tram chu nga hian committed liability ale pek teron chin fel turi kan chom vele vak meng ti kan lau le tiang kan fria ni chuan tu ma kan dim don lo ani hei chu a thalo ani chu wang chuan heng hi ti tlem tumila kum thum chung in PHE ina committed liability an ne hi kan tram chung hian ru zo man ram tumin ma tu na hian kan la chu tiang khop chuan phur atiri ta ni etil hian chuan RDN han lut ilangin RD block chung chang kan soi na sa tun ma poin hela hian kan soi to tu man kan hian lo tu kan ti tlang vek ani ke phei chuan tun ma district kan hon thar don te po hang ka lo soi to thina district ai chuan RD block yesin mole mi pui hian an mamo hi ka lo ti thina tin aram ri te hi siam fel angai ta MLA pakhat bial sunga RD block pakhat ai tamte awma a video tan po MLA pakhat ai tam deal angaya a boi thang riau mai ram ri te po hi thei chu ni se constituency MLA constituency tina hian RD block hi om thei sen chuan du tu sam ania amaro chu in ti du lo te kha kan in ti lek lek kan ti du lo ani lowa kan ti don lo po ni lowa kan ti dona kan la ti man lo ani kum ni le thatum ve lek chung kha chuanin kan la ti man lo zinga tel ri ani maya eng ti gai ma chuan kan la ti don nei chu atrul ti hi kan poma chu wang chuanin ni kum me ni som panga dai to khan a committee kan lo din to ni committee hianin anjir chianga engza nge kan lama mo bel aram ri ang tur nge ni yang ti kha anjir chianga hi kum san bezet ani vele to report an la ron the lut lo ani a committee po khanin ma han la chozel ta selangin delay lu tuk lo thei se nga tha ange sikima tangyal po
RD block som thum pathum an nei nia ke ni ai te da ya so wangin India rama anei tlember kan nia he chu kan mi puite interest tak ania wangin kan sum din munin atlin huna ti vat kan do dona ti chuan ready meta a committee hian recommendation an lo chop lok ero ka chu atul thung don ani then puaram changma khan am lo ni mo CADC hi LADC noya min da bi ka ati kha thilom je chwe tiang hian ni a 15 Finance Commission grant noya khan GPDP hi siama e-gram Swaras portal upload ni in plan and estimate siam le na supervision boy pui turin district in RGSS scheme noya DPMU chu district project management unit din anitani district in hianin district pakhat khanin district project management unit kha pakhat ba da thei ani lo wangin longtlai district headquarter khanin management unit kha da ania chuan LADC le CADC huam chung mi kha ain kol kop ani ka 15 Finance Commission chung atil lo thleng kha ania chu wang chuan hei chu district khat zela project management unit kha pakhat om tur ania wangin om ani ber maya hei hian remchan lo nete ania harsan an nei ni chuan kan department lama lo thlen silangin solution te om thei ni chuan kan ngai tu tlang don nia then 6 schedule akirle reintroduction akha kan opposition leader in arot na kha ke ni tun drama mi hi ati thei tur kan ni melin ka ria dram danga chuan an lungrual ve ker lo mai thei ke ni ang hian to ni a hun ni in alanga chuwangin RD&A department khan lo chin chia selangin an ni khan ron initiate selangin hemi lampang zir tu tur committee ron din sela da chuan party tin atangin member po om ila athat karinga chuan an ngai tu tlang phot mai langin abul tan phot ila atha nge unauthorized village sung chang kha hei po hi an yang anga hoisen ta kha an opposition leader rot ang khan kan kal mai te hi ahun toim en te po hi angai tu committee te po hi kan din hial don emani party tin om hian ti te kari ru chuan om nema tun malam pang khan unauthorized village alo oma an report mai si lova khami area a VC te kha an mani du sak tu ten lo ni ya di khan an lo huma an om belzela in khan alo thenga candidate pian in ka tin chuan ka ting tang chuan ti sel box ya chuan khang unauthorized village om na kan MLA te reng kha tuna mi te ka ti bi na ni lovin malama mi te po kha hemi kal zonga malavak tu ri chuan be sei chi pon dela zep thuam lo an vote du khanin kan lo in tiam sel sia chu wangin eng te po pe kan ni a tui te po pe kan ni chho zela kan missionary te nan om chil boka khatiang kha ni chho ve zela wang hian a hun lai kan lo mit lo to lak lo ani chi chuan tuna om sa hi chu regularize law mai dan te kan ngai tu don em niang hi consultation nei atra khopin ka ria ei po hi RD&A hian initiative ron la selangin a committee burbura kan tiloni poin party dang thotu tenen soi khom tai langin ta chuan consensus kan nei thei chuan athavia win karinga alo om tharle tur ero hi chu kan strict angai toni khatiang lo oma report lo village council chunga ka chuan action na tak kan lak po that karinga yang chuan om tharle tur ero hi chu kan ven angai tak zeu donin ka ria khang te kha kan han soi singa khan til poi mo deuh lek han om te ni in ka ria aba kichu han soi vak po anga in ka hrilova en kan minister te pani demand hi lungrual taka an pas theina turin e poin karon thope lome le lopome minit so min daru alari lopa inge housing tan du dan jamria ai chol